Hoću da skrenem. Danke. Da, kako je bezbedan. I čak i mine ne rade koliko je bezbedan. Ma daj pukni čoveče za moj klip. I pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, danas igramo Far Cry 4, zauzimanje kampova. Danas će da zauzmemo možda otprilike 2 kampa, ajde. Znači uzet ćemo ovaj i može i onaj. Znači da vidite šta imamo od oružja, ups, kako se to desi? Aha, okej. Od oružja imam, od oružja imam ovaj mitraljezac, ovaj mali pištolj, luk i strelu i kalaš naravno. Mislim da ćemo bez kalaša. Znači, ajmo, samo da uzem pištolj, da to pređemo. Da, zaboravio sam da kažem, sa nama je novi gost, Andrija. Ja, izvinite, rekao sam njegovo ime. Ovdje je tamo gore jedan snajper. A sad mi bilo najpametniji, evo ga jedan tamo. O, čuli me kako trčim, da li me zezlaš? Kako volim ovu igricu. U stvari naravno da je volim. Fuck. Tako. I... tako. Sad možemo lepo da prelazimo. Aha, sa lutkom strela. O, gotovi. O, znam. Gde ste? Gde ste, golupčići? Još jedan mi je ostao. Tako? Da. Kupim ga opet i promenim ga. I evo ljudi, vratili smo se, zauzeli smo i taj kamp. Nažalost Andrija nije tu. Čekaj, pocepamo ovo. Znači, ajmo i da zauzmemo onaj toranj tamo. Ajmo, uđemo u kola. Znači, zaboravio sam da vam kažem video. Igram na medium, ali mogu na hard. Čekaj, vidim kako bi bilo na hard, kako bi nam bio gameplay. Jep, da, vidite. Mogu na hard, ništa mi ne laga, ali kao što vidite sve je crno. I baš je strašno, kao što vidite onaj čovjek baš izgleda strašno. Ajmo da namestimo na medium. Tako, sad je već bolje. Ajmo da odemo i tamo na onaj toren da ga zauzmemo. Zajebavaš me. O, promaši ga. Ubio sam ga. Dobro, peški će teško stignuti do mene. I evo ljudi, stigli smo. Sad mislim da se pitate kako ćemo zauzeti ovaj kamp. Pa ovako. Prvo sve da obeležimo. Sam rekao kamp ili toranj? Kako? Ja nisam ni vidio da ne primiti. Čekaj. Ispalio se.
Aj, aj. Au. Okej. Ajde da se healamo. Oh, fuck. Dobro je da se snima samo igrica. Što mi se sad desi. Okej, ajmo i da nasmijemo ovaj gameplay. Uzmemo još jedan tower, ne mogu izgubiti. Ajde, zauzmemo ovaj tower, još jedan kamp i to je to za ovaj klip. Izvinite ako bude kratak. A da, zaboravio sam, baš mi pao FPS. Zaboravio sam da vam kažem, kao što vidite i ako možete primetite, baš mi grafiko lepo izgleda. Kao što vidite, čak i malo da dođem na sunce, vidite kako ovaj kalaš malo sija. To je zato što podešao sam opcije i našao sam jedan hack na internetu gdje vi ako imate slabu grafičku možete da namestite, na primjer ako vam kad snimate, na primjer evo meni, evo ja kad sam snimao ja sam uvijek morao da namestim na low grafiku, čak mi i tad lagalo, a sad mogu da snimam i na hard, a da mi ne laga. Uspeli smo tako. Znači sad mogu da snimam i na hard, a da mi ne laga. Samo da instaliram one shadere, da one stvari koje su crne, da uopšte nisu toliko crne. Znači, ovu verziju koju ću ja da instaliram, ne mogu sad da vam pokažem, ovu verziju koju ću ja da instaliram, da vam pokažem u sljedećoj epizodi, na primjer kad uđete u mapu, neće vam se vidjeti uopšte mapa, sve će vam biti ovako crna slika. Zato ima jedan bug, kad skinemo nekad dve stvari, nešto će se poremetiti pa će da vidite ovako malo. Vidite kao što ja vidim ovako skillove. Da, i zaboravio sam da vam kažem, zbog vas sam kupio Far Cry 4. Ovo nije kupljena verzija, snimit ću nekad solo epizodu. I idemo sad na kamp, eno ga tamo. Ok, tamo je. A gdje tamo nađe? Ja misli ovdje on. O, čekajte. Nemoj. Dobre. Ajde. I se čini li mi malo secka? To ima helikopter. Au, to je bolno. Da, snimit ćemo nekad epizodu, ali smešne epizode lova, kako lovimo životinje, nosorogove, slonove, tako ta čuda. Sad kad sam, izvinite što sam sad skrenuo sa teme, ali pokazat ću vam, stavit ću vam valjda link od mog prošlog kanala Aki Gamer Full TV, gdje sam snimao isto Far Cry 4, ali čak snimao sam i na lov i lagalo mi. Stavit ću vam dolu u deskripciji kako je taj film izgledao, ne film, igrica. Znači, lagalo mi, a čak i bilo i na lov. Zato je najbolje da ga instalirate. Okej, ajmo ovdje da se sakrijemo. Okej, ajmo sada krenem. Op. Udari me ovo u glavu.
Znači, i samo trebamo da skratimo ovaj alarm i sve će ide na tenane. Da, a ima i nešto gore od toga. Sad sam se setio da... Ups, aha, okej, nije izgledao kao što sam... Sad sam se setio da ovaj kamp... Da li je to kamp koji ja mislim da je? Okej, nije. Mislio sam da ovaj kamp... Da je imalo kaveze i da ima strelca, a ima strelca. Oh fuck, i to dva. Wow, 4 FPS, šta je ovo, 3, 5. Lag. Sad mi se desilo onaj. Sad je dobro. Eto tako, ubili smo ga. Wow. A mi se zablokirao. Znači, čim kad mi se zablokira 100% će mi se gasni glas. Možda saznamo gdje je alarm i da završimo. Aha, evo ga ovdje. Nema nikog ovdje. Wait! Get that bastard back! Look ya! I see you there! Tako, drugari. Osvojili smo i taj drugi kamp. Vidite što sam ćutao u klipu. Evo da vidite koliko sam ja osvojio. Malo sam se poboljšao od prostog klipa za uzimanje kampova. Imamo 3 skilla, da vidimo šta ćemo vidjeti da kupimo. Naravno, ajmo ovaj pancir. Ajmo skinemo ono i da završimo klip. Gdje je onaj natpis? Evo ga. Aha, kao što vidite imam glitch za to. To je to bilo za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj poz. I pozdrav i pozdrav gameri, dobrodošli. Sad za ovaj klipa htio bih da vam kažem da se izvinjavam što je toliko kasnio glas, znači nisam mogao da poverujem koliko je kasnio glas. I da vam kažem da ću u sljedećem klipu pokazati kako da skinete Far Cry 4 Plus. Ću vam dati link od onog i pokazat ću vam kako da ubacite ono da vam ne laga Far Cry 4. I da vam pokažem za ono ako imate ovu crnu mapu. To je to, poz.